Wenze into yamehlo uMthandeni Cwambelisho Mfowakamanqele ephikisa amampunge ye-fake yabalandeli laphana okuthiwa kubanga bakhe. Lento kuyaqala ukuthi abaculi bamaskandi beme kanje. UMthandeni uvele wakhuluma iqiniso loma nkwe olimini lwakhe laphana ephika yabalandeli kuthiwa ngabakhe laphana waveza ukuthi cha ngithanda impela kodwa lento yama-fake fan angiwafuni ngiyawabonga. Uthi impela wazala fumbethe. Uthi futhi uyazazi ukuthi amandla kangakanani akawangabazi kodwa labalandeli akubona bakhe. Lento bafowethu yenza abantu abaningi bazibuza ukuthi uMthandeni unjani njengoba sibonile lezi ithombe ephephezela laphana uMthandeni ubhale nje kanje ngoba efisa ukuthi ayiqede yonke lento. Waveza ukuthi cha ungamanga lokhu okwenzakalayo laphana sike sabona nakolunye uhlangothi futhi uMthandeni aphinde ancintisane enkulu ngalo kumaskandi nakhona futhi nakhona babhalile kanje. Kodwa asazi khona ukuthi kume kanjani. Kodwa uMthandeni uyichithile lento mibhekana naye lento wathi cha i-fake le bafowethu. Wathi nginapha impela abalandeli abaningi kodwa abangaka futhi akubona abalandeli bama-Red Nation laba. Wathi yena akayithandi into kanje, uyacela nje abantu bangamsondezi eduze kwayo. Lento bafowethu ayenzile abantu abaningi bayishayela ihlombe, bayishayela izandla bathi cha uMthandeni uma ezokwenza kanjena kuyakhomba ukuthi amandla akhe uyawazi njengoba naye esho laphana lezi ithombe bafowethu ezisabalele enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku-Facebook kufike edithwe laphana abantu bebhala ukuthi ama-Red Nation ngoba kugqokwe izinto ezibomvu, kanti futhi zikhona ezinye iy'thombe la khona ku-edithwe khona kwabhala ukuthi izwe elikaHuba, not elikaHuba, elikaHuba nakhona kwa-edithwa kuyabona ngathi ku-edithiwe. uMthandeni sewachithile uhlangothini lama-Red Nation lamampunge. Wathi cha akawazi lento akayifuni, uyawazi amandla akhe, uyawazi ama-Red Nation akuwona ama-Red Nation lawo. Bafowethu zinjalo kuphethelezana la kwisiqiniseko SA Media.